Minjenje abagera ku ijana batezwe ambushi ikomeye cyane yatezwe na makumyabiri na gatatu, ariko nanone mu Minembwe iri joro ryakeye habaye ibitero simusiga, ibitero bya drone ndasubira inyuma byagabwe igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'abarundi Wazalendo ndetse n'abacanco. Ibitero byari bikomeye cyane kandi biteye ubwoba muri rusange. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu mu Rwanda, kanda kuri subscribe kugira ngo mukanya tuze guhera mu itangazo cyangwa se ubutumwa ishyaka cyangwa se ihuriro rya AFC M23 ritangaje kuri ibi bitero byaraye bibaye, ariko nanone batanga n'amakuru mashya ku rugamba ari ku kibuga cy'imirwano mu bice bigiye bitandukanye birimo imirwano. Niba ari ubwa mbere n'ubundi nk'uko mikubwiye, kanda kuri iyo subscribe cyangwa se kuri ako kazogera ukande kuri like, ubundi tubane nawe mu makuru yacu arambuye. Reka nkubwire ngo ikaze, nyemerera mere ku itangazo umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 Laurent Kanyuka amaze gutangaza ku byaraye bibaye ndetse n'ibitero biri ku bibuga by'imirwano muri access zigiye zitandukanye mu midugudu ya Kibero rero nako mu midugudu ya Rubero, muri Kabasese bese na Mutondi nayo iri gutegurwa mu ibitero bikomeye cyane. Ariko nyemerera nangire iri tangazo gutya: amakuru mashya yo kuwa 23 Werurwe 2026, ubwo niko M23 yatangiye mu biciye mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka. Batangiye bavuga ngo kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri tariki 31 Werurwe 2026, ihuriro ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya gisirikare ya Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi zatangiye ibitero bikomeye cyane kandi bihuriyeho ku mirongo yose y'urugamba, bigambiriye ahantu hatuwe cyane n'abaturage, zikoresheje imbunda ziremereye cyane ndetse na za drone zinambara ku murongo wa Minembwe cyangwa se axe ya Minembwe. Uko byari byifashe, bavuze ko iri huriro rya leta ryibasiye imidugudu cyane cyane ya Rugezi, Karingi, Gakenke ndetse na Bidegu. Kugeza ubu ibisasu biracyakomeje kugwa ndetse nta guhagarara, bigashyira abaturage mu kaga gakomeye cyane. AFC M23 bavuze ko ku murongo wa kare cyangwa se kuri axe kareho ingabo zashyize hamwe zagabye ibitero ku mudugudu wa Rubumbishi n'inkengero zawo, zigura ibikorwa byazo mu buryo bugaragaza ko intambara ishobora gukomeza gukaza umurongo wa Rubero cyangwa se axe Rubero ho ku kibuga cy'imirwano cya Rubero. Bavuze ko imidugudu ya Kebesise, ya Kabesebese ndetse na Mutondi nayo iri guterwaho kandi ibitero byakomeje masa agiye atandukanye. Bavuze ko mu rwego rwo gusubiza kuri ibi bitero bikomeye cyane, AFC M23 yamaganye bikomeye icyemezo cya Kinshasa cyo kureka inzira y'amahoro igahitamo inzira y'intambara. Bavuga ko ibi bigaragaza ko nta bushake ifite bwo gushaka igisubizo cy'amahoro kuri iyi ntambara. AFC M23 yongeye ivuga ko ishimangiye byimazeyo mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho ko yiyemeje kurinda abaturage n'imitungo yabo muri rusange. Akaba ari itangazo M23 itangaje mu kanya gato cyane biciye mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka. Uko nabibabwiye rero, nabwiye ko ku musozo w'iri tangazo ndabagezaho n'amakuru ako byifashe ku kibuga cy'imirwano cyangwa se amakuru y'imbere. Minjenje hatezwe ambushi ikomeye cyane, FARDC na Wazalendo batezwe ambushi ikomeye cyane, nibura muri Minjenje abagera kuri 30 baje kuba bahasiga ubuzima. Muri Kanoni M23 yarahavuye ikora ibisa nka rotation, ibeshya cyangwa se ikintu murari FARDC ndetse na Wazalendo nk'aho bagiye, ahubwo baje kuba bakora ambushi iteye ubwoba cyane, kubera ko bakimara kuhava, ubwo ndavuga M23, abitwa Wazalendo barahaje ku bwinshi cyane ndetse no mu ba mbere. Ariko kugeza ubu ngubu M23 yari operasiyo iteye ubwoba cyangwa se ambushi karabutaka, aho yahagabye igitero gikomeye cyane, biza gutuma FARDC bagera kuri 7 baza kuba batarenga, FDLR bagera kuri 12 ndetse n'abarundi bagera kuri 2 biza guhura yuko
nibura abagera kuri 21 abaguye muri ibi bitero bikomeye cyane ambushi aya M23 wahuza rero nabereka kugwa mu bice twakubwiye bya Minjenje bakaba 51 abasirikare benshi cyane mu by'ukuri. Wakongeraho nanone n'ubundi n'abaheruka kuba Mitsombiro ubwo twababwiraga ejo naho haguye abandi barenga 50 bakaba abantu barenga 100 cyangwa se Wazalendo, FARDC ndetse na FDL barenga 100 baguye muri izi operation ziri gukorwa na M23. Kera kabaye Kongo, leta ya Kinshasa yatangaje ko yatangiye ibitero bikomeye cyane byo kurandura FDLR. Byagenze gute? Byatangajwe nande mu by'ukuri M23 nyuma yuko ibivuzeho, ariko nanone nyuma yuko Kinshasa bigaragaye ko hari igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba kuri M23 ndetse na Kinshasa. Kugeza ubu ngubu batangaje ko bateguye bato zigera kuri 2 zo kurwanya FDLR mu bice byose bya Kongo. Ibi rero byavuzwe na General Jacques Garigonza, uyu nguyu akaba akorera muri Walikare, rero akaba ari umujenerali ukomeye cyane. Yavuze ko nibura batayo 2 arizo zateguye kugira ngo zijye mu bice byabyo byose kurwanya FDLR. Nkubwire ngo nahangaha mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri rushya mu Rwanda, ntugende udakanze subscribe, igitekerezo cyawe ukinyuza muri comment, wanadushimira niba hari icyo bigufashije aya makuru yacu. Reka nkubwire ngo ciao ciao.